yementi mufaka imodoka je nzambwira abantu ngo umuntu ukeneye imodoka ashaka akazi numara kubona ifaranga za mbere nushake uje kuri internet wandika ijambo Japan uzozibona zose utore mu ushaka bazaguha konti ushireho uje kwifata mu ambasa izo se ibintu zo gusengera zo kuyiriza ngo twirirwe tubwira abantu ngo mubonye imodoka mubwira abantu ko babonye Yesu ariko igihe bivuze nikikwereka ko igukunda warangize arambwira ati imodoka sawa ejo bundi ngera ahantu babagurusha amamodoka mbani tambukira gutya umugabo mwama ngo ngwina ndaje umuganda ati pastor kubera kutazugura amamodoka kandi hano tuyagurisha tangati na mfite ino primo yanje yikorera ingizi gende yita amavisi Imana irahari ariko ikeneye abantu bari seriye mu bintu byayo irahari Imana irahari ngasoma papa dusoza kuko nawe wakwiyuhagiza shura nubwo wakwihagiza shura sinayimenye muraza kumbabarira muraza kumfasha shura niki dukomeza tubanze tukomeza ukiza kikwereka ko ufite amavuta n'abadamu nibo babiza ibibaza bakama umuntu akamakora mu ishakoshi Mana ishimwe turashimira Imana tugiriye neza uyu mugoroba tukaba turi hano abangana gutya tuje kubera impamvu z'Imana turabishimira Imana rero ko yatugiriye neza ikatubonera umwanya twese abangana gutya turi benshi cyane Imana yabikoze ndayishimiye tuticajwe n'ikindi kintu twicaye kubera Imana ubu none abantu ko barakora ubu nyine abandi ko barakora ko baracuruza ubu nyine ubu none n'ubu mpamvu hari ugurishije ko barakora abantu ko barakora none barakora bageze igihe umuntu ashakira igihugu gifite amahoro kuzukinga gusabagiza ibitotsi ndabishimira Imana kuba mwaje mutabuza akazi ndabishimira Imana ihabwa icubahiro ikindi ndashimira abayobozi b'itorero umushumba umubyeyi wacu tuhora tubivuga hano si uburyo bwo kugira ngo tubone uko dutangira kubwiriza niko bimeze ni ibya kera muratuzi turi abana banyu hano kenshi igihe twabaga turi aha dusirimba dusengera abarwayi bamwe bataduhaye n'ibyifuzo byabo twamenya ngo umuntu afite umurwayi tukaje tukamara icumweru igihe abagwayi bagaza babarangiye twagaza tujiwiwe rimwe na rimwe gato utamenya abagwayi aho bari ni wiwe twagaza tuba turi n'abapasiteri kato ndashimira Imana ko ibadutije tukiri kumwe nabo kandi dufite ibyo twabigiyeho ikindi babasha kumva ko bakwiga Imana icishije mu bishaka hamwe natwe Imana mw'ijuru baho mugisha turabashimiye cyane ndashimira umushumba Sunzu n'abandi bashitsi bose bavuye Nairobi n'ahandi mfite ibyishimo kubabona ni umugisha udasanzwe umuntu wo bashaka kabazana gutya ntawe nkababona mwese ntawe ni Imana hanyuma rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya utari muremure kubera ko pastor araza kutubwiriza bihagije abantu batigeze bahinga twebwe twahinze tuzi ico bita kuja guhinga umunsi wa mbere kuja gutema umunsi wa mbere si umunsi wo guhinga ni umunsi wo kwerekana wo guca inzira abazohinga bakaza kugira gute guhinga ico bita umukero genda utema utsinda aho ni impimbi zigenda ziryama kuko ni umunsi wo gutema umukero reka nteme umukero
nanone dukomeze n'amagambo y'Imana. Simpamenye ikintu nibagiwe ko numva gihari, ariko nukunezerwa gusa, kunezerwa. Dusome Matayo ibice 22 umurongo wa 25. Mwene data konfi dufashe gusoma. Buri gihe iyo naje hano ni wowe uzuhagarikira. Ngahe soma Matayo 23 umurongo wa 25, hanyuma tuze kuganira ijambo ry'Imana. Matayo 23. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, Mwebwe abanditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe. umva ukuntu Yesu yarabise ngo mwandyarya mwe. Muzabona ishano, kuko mwoza inyuma y'igikombe n'imbehe nayo mukayoza inyuma, ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Imbere yanyu huzuye ubwambuzi no kutagira gute? No kutirinda. Wa mufarisayo we uhumye we, banza woza imbere y'igikombe n'imbehe, inyuma yabyo habone kuba heza. Inyuma wohoza utohoza harahita haba heza, kuko imbere niho hakenewe. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Reka mbasabe mwicare. Ndaza kubaha story na amakuru. Njewe nabaye Butare, niho naje ntuye, ndahatura myaka myinshi. Habaga umugabo w'umusazi. Ayo makuru sinigeze kuyababwira. Uwo mugabo niyo makuru ntangiriraho nyine, ubwo ndaba mpangana handi hantu hatoya tugasoza. Uwo mugabo njewe sinari muze mu bisanzwe, ariko twagera hariya ku isoko tukamubona. Yeme abantu babaye Butare ndababona barahari benshi, bamwe ntibagaza bita ku bintu. Uzi ko umuntu azayita ku bintu abandi ntibaziteho. Urashobora kwita ku kintu undi muntu ntaciteho, kandi wewe wacitaye ukagikuramo ibintu biteye ubwo. Uwo mugabo yari umugabo yari afite, urumva utisokoza, yari amadrede, ariko nyine yafatanye yabaye nka ujya kwibi byatsi, ko ryamaga mu icukiro. Agasa nabi inyuma, konti yogaga kuvaga abaye umusazi. Njewe naje nsanga ari umusazi, nahamaze imyaka 5 yarataraja muri dushe. Imyaka 5 niyo nahamaze. Umuntu wagiye muri dushe umuyobegwa, kuko ntayo yarafite hazarara, yagazarara kwicukiro, akagira ikibutura cye gicitse cya jeans kigarukira hangaha, nta nkweto yagiraga. Noneho agwara ico bazabita ivunja. Aragwara amavunja kugeza aho amano noneho yarushe, inzara zirakuka, ibintu bisa n'ibiva, yagazagenda asa n'ucumbagiraga amavunja kubera nta uyakura, kandi akunda umuntu utazawoga. Aharaho azaba cyane, ariko iyo utoga noneho bibakarusha. Noneho akagira ibintu bitangaje. Yagaza akunda kubwiriza ahagaze ku isoko, akambara akantu kakapa mu marembo y'isoko, kanditseho ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Kandi ako gakashe kaba hari inyuma ya Bibiliya, sinzi ubu nimba bakikashiraho. Akambara ikindi cyapa aha mu mugongo cyanditseho ngo ndi mu rutabi Sodoma ni Gomora, ngo barabwibwaga bakanga kumva. Waje kwinjira mu isoko ugasoma ngo abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana, wasohoka ukamurebaga mu mugongo
timurusabe Sodoma n'Igomora barabwibwaga bakanga kumva ugataha akavuga ijambo ry'ubwenge akavuga ngo umunyabwenge ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije niryo jambo yagaza avuga gusa watambuka akakubwira ngo ijambo rimwe ku munyabwenge rirahagije umunyabwenge umuntu ufite ubwenge ntibisaba kumusobanurira ibintu byinshi ijambo rimwe rirahagije yagiraga kabibiri yake gato akagahambira nako mu ijosi nk'ishenete kagiraga umugozi aho niho yahagararaga agahagarara no ku marembo ya university umunsi umwe abwira abakobwa b'abanyeshuri ndore yahagararaga neza agahagarara nko ahantu baca mu muryango nyine kandi ntibamukunde agashaka ngo basome nabo bakama baza bameze nkuko ntibashakega kumureba iwe agashaka nko kubegera ati nimutambuka ariko mugire gute musoma akakantu gusa umwigendere ababwira ijambo ryantangaje arababwira ngo ukunsi inyuma bamubwiye bari bamubwiye ati urasa nabi genda arababwira ngo ukunsi inyuma ngo niko musi imbere ngo ukumusi inyuma ngo niko nsi imbere ngo kandi imbere ngo niho hakenewe kuruta inyuma iryo jambo rimbamo ryanze kumvamo murabiza abakobwa biga kuri kaminuza ukuntu babasa ntibagira umukobwa mubi bose abari beza bazama bashira ifaranga batabahaye kuri primaire izo batabahaye mu kigo ca secondaire zose yageze kuri université pocket money bazabitaho arababwira ngo uko musi nyuma ngo niko nsi imbere ngo kandi ibyo timushidikanye umunsi arangiza yaravuze harya ku isoko arababwira ngo Imana yantumye hano nkintumwe yanyu banyabutare kimwumva abandi murumva ariko nje narumvise hanyuma igihe canje kigize gute kirarangiye aryama ku ruhande mu byatsi ajya ruguru y'isoko turera ivuye mu Nairobi irazigiye Burundi ifite amavuta aho guparika aho bahora baparika ahita avuga ngo reka parika yaramutwatse naho yiryamiye indagarago yareshaga nkagurya iberamukandagiye uza abantu bagiye kumuhamba abantu bari bazi ngo ntibamuzi nameye umuyobozi w'umujyi abantu bose amamodoka mukozi w'Imana cortege jewe nari nzinga ibintu azavuga ntibaza bavumbu ariko naje kumenya ko bahagaze babikurikirana kubera Imana aba bagabo basomye n'abagabo batari abagabo bene abo bo kuvuga gutya gusa ari ibintu so tuvuga ugasanga kubera kuko nyine ari abantu bipfiriye batagihari sini bya politike ukamupfa kuvuga gusa umutaka amaguruka ngo abafarisayo n'abasadukayo ngo bari bagito ukomora kwa mawicara oya bari abakozi b'Imana bayoboye amatorero akomeye bara abanyacubahiro apana bene ukunguku se uhura na pasteri revera ukamungwego bitereve umuhobero ngawujya ko ayayenze ibo bari abagabo bakomeye bari abagabo ijambo rya mbere bari barize ijambo rya kabiri bari abagabo bicubahiro ijambo rya gatatu leta ubwayo yarabemeraga nk'abagabo bakomeye bari baza amategeko ico mu rwego rwa leta nuko cyari kimeze ikindi cyongeye mu buryo bwa buzima bwa mwuka mu buzima bwa mwuka bari abagabo b'inyangamugayo mu buryo bw'amategeko y'Imana uzi ko nta mufarisayo wamaraga icumu yaratirije kabiri batangaga icacumi mu buryo batokwibesha kugeza nubwo batangaga icacumi cy'imboga imboga izi bita dodo kuja gusoroma isogo akaza soroma ucya akagira ngo
agasogo kamwe bubiri butatu bune yagera ku 10 akama karambika ku ruhande ngo nakarevera. Tibara abantu b'imusozi bagiraga amahuzu yo gusengana. Apana bene mwebwe muzamupfa kwikubita mwihuzu gusa. Ibo bagiraga imyenda y'amateraniro isajije mugani w'abarundi myiza imeze ukuntu wamubona gusa ukamuvuga ngo umutagatifu w'Imana. Ukibona amahuzu uzamuvuga ngo uyu muntu azoja mu ijuru adapfuye. Nuzosubona umuntu ukarabavuga nkuko yishakiye uzuvuga ngo byenda nte mureke ntabwo abazi. Kuri epoke ya Yesu abantu Yesu yagazagira ibyifuzo zuko bo muhijambo ibo tekereza ahantu Yesu arapana mu mwuka ahantu ari yicaye gucyo mu materaniro yicaye n'ikanje y'umweru akifuza ngo iyo bari abagabo bampa umwanya akurumva ari abantu bameze gute ngaye ibitekereze bari abagabo b'Imana bari abagabo b'Imana kandi amakosa yose bagaza bakora bayakora bazi ko babakorera Imana disi nta mutima mubi iyo babimenya niyo mpamvu Yesu yavuze ryaje amagiye gucikana ngo mana data ngo bababarire ngo kuko ngo batabizi ntabwo babizi. Haleluya! Ntibari babizi n'ukuri ntibari babizi ariko ibyo bari bazi bagaza babikora nk'abantu bagiye gupfoma bagaza bakorera Imana kuko abantu bamara gukora bakabajanwa mu ijuru. Ariko abo nibo Yesu yagaza areba gutya akabona ibyo bakora sibyo. Baza bavuga ibintu biraha gusa ariko bitari ngicyo nico nshaka kuganira namwe. Ndashaka kubaganiriza kwera kutagaragara. Ese uri umukiranutsi kubera ko wateranye? Uri umutagatifu kubera ko utanga icacumi? Uri umuntu w'Imana kubera ko wanditse mu gitabo? Nico ndashaka kubabaza naje gandimwe umuntu natoza baze kintu arimo muzamenya ko nawe arimo. Ese ukutura turi ndungane kubera ko ariko abantu babona nico. Haleluya! Yesu yigeze kubitegereza arababwira ngo baza bamimina umubu ngo bakamira ingamiyo ngo bungure bafashaka akayunguruzo bakagira cyo ngo umubu ariko ngo ingamiya bagahita bayigotomera inyuma ngiyo barebye gutya ngo baza basa n'ibintu byiza gusa ngo baza basanga kurya kwimvaza z'abakire amakaro ngo ariko imbere Yesu yongera kubavuga ijambo aravuga ngo aba ngo nabana bizoka. Ayo namagambo Yesu yabavugagaho. Jewe mu yandi magambo Yesu nkuko aje nkuko akaza nkabo yari umuntu udafite discipline mu buryo bugira gute bugaragara gusa icyatumaga igituma twumva ko nuko ari umwana w'Imana yavuye mu ijuru nico iyo ataje kubico abarapfuye naje iyo mpaba Imana ramukubisa abantu babakorera Imana bene uko bagaza bakora igitasi tibagaza ibo kuja gusenga n'ugusenga bamwe barogagarara kuri rombo mu mayira abiri kugira ngo abaturage bose bamenye ko ari umunsi w'amafungo hatagira usubuto ngo ararye. Cyumva ko barabakoze b'Imana ariko kubera ko Yesu yaje ava mu ijuru iwega nico cyari cyamuzanye yari yaraje yaramenye ko intama ze zazimiye. Hari ikibazo cy'umugeni, hari ikibazo cy'itorero, hari ikibazo aravuga ngo reka nemere
kandi inzira imwe gusa yo kuducungura kwari ukubana n'abari abagabo akaba aribo bamwica. Niyo yari inzira imwe igororotse, n'abanyedini bamwisha. Bavuga ibintu badakora. Reka mbasabe bene da, ntimukaze muvuga ibyo mudakora. Ntimukaze muvuga ibyo mudakora. Tukazuririmba ibintu utazukora. Tukazubwiriza ibintu utazukora. Ibintu ukora ari byo uzozubwira abantu s'il vous plaît, kandi nico gihe bizofata. Reka mbibutse n'ikindi. Mwari muzi ngo Abafarisayo bararangiye? Barahari. Abantu bose baza bavuga amagambo aha gusa aha. Uwo nimba atari umufarisayo ni umwanditsi, nimba atari umwanditsi ni umusadukayo, nimba atari umusadukayo hari ukunda ameze, hari ukunda ameze. Ibyacu ntibiza bimufata, ibya Yesu ntibimubamo. Imana itweze kabisa. Duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo Yesu ubwoko bwayo. Iki ni igihe cyo kuba umukristo wera imbere y'Imana pana imbere y'abantu. Nje basi nshaka kuba umukristo w'ikanisa, ndashaka kuba umukristo w'Imana. Umukristo w'Imana. Sinshaka kuba umunyamasengesho w'ikanisa, ndashaka kuba umunyamasengesho uhuje na Yesu, wumvwa na Yesu. Niwe nshaka kuba we. Singishaka no kuba umuvuga butumwa abantu benshi basigaye bangora. Abavuga butumwa abantu benshi basigaye bangora. Nje ndimukunda ngoje kubwiriza abantu bake, kandi bari mu gukizwa. Abantu bakeya, nta afishe yasohotse, abantu bari mu kwama bakizwa. Abantu bake. Hari ahantu nzanje no mucaro aho bitazarubari hirya gutya, usanga udukecuru umaze kuhabwiriza abantu bamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari umuhungu w'inshuti yanje witwa Frank nabwirije, niwe wari umusinzi wa mbere mu gace aho ngaho ari ya Rubare, wa mbere abantu bose bari bamuzi bose. Ndamuganiriza ijambo ry'Imana arananira, nza ndara kwa nyina, niho nza mpanga iyo nagiye mu ivuga butumwa. Ni umugabo w'umuhimura aho winkanisha. Nyina niwe nyiri iryo kanisa, niwe warifunguye. Natangira kubwiriza yasinze ngo ni mpagarare ngo avuge ngikanisa ni rya nyina. Itonde icara hasi. Uko se ni bangahe batangiye kuza yuko nahashitse. Nyina yari ugabo wenyine n'utwana gatunga. Aho ntangiye kuabwiriza hamaze kuza abantu bagera kuri 50. Nabwirije bashitsaho. Uwo Frank ejo wundi tuvuye mu giterane cyo gushima ciwe kuko Imana yamukijije yakijijwe. Imana yakoze igitangaza. Umunsi umwe araza yamambwira ngo ni nicare. Ngo icara ikanisa ni rya mama mvuge. Ndamubwira ati genda wicare Frank, genda wicare. Aranga. Ndambwira ategera hano. Kandi murabizi sindi umuhanuzi, sinza nsengera cyage twadusengera ahubwo ariko go sinza nsengera abagwayi kujya nuko ndamayiza gatujana, sinza nsengera abagwayi, nzapfa kugira ucya gusa ariko ibyanje ni ibi byo kuvuka ijambo ry'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngo arangize rero ndamubwira ati Frank urashaka iki? Ngo arashaka kuvuga tegera hano. Umwuka wari amambwira ngo musengere untazashaka kumwizoka. Namamufata namambwira namavuga ngo man kandi by'umwuka ntiyabimbwiye ko Imana irahari. Bwira mugenzi wangu Imana irahari. Namufata ukina namubwira ati Fra mu izina rya Yesu mu mbaraga mpabwa n'Imana yampamaga yansize amavuta ndategetse tukongere kumwizoka kandi nguhaye iminsi 3 ejo kuwa 5 ziri guruka, kuwa 6 wiri guruka uraruruka, ku cungwere wiri guruka uraruruka, inzoga zose wanyoye kuvuvuta, kuwa mbere ngusengere ukizwe wabyatsi imbabazi. Ngo arangize ngo dutahe nijoro yamatangira kuruka, araruka buraca mu gitondo, umugore agatega ibasa agaruka bugaca, kuwa 6 yirwa rukaburira, ku cumweru tumusiga mu rugo yirwa neza ararambuka. Nakazi mwe ndamwe ati inzoga zavuyemo zose ati nta kintu nakimwe gisigaye. Urakejejwe ati kuva none ndamwakiriye Yesu Kristo kumwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndiyandukuye mu gitabo ca Satani, ndiyanditse mu gitabo cy'ubugingo, Yesu nanyakira. Ikicumuro gishize twaba dufite igiterane cyo gushima, yatanze kazi birizi inyana z'inkungu imwe ifite amezi. Namabwira ati izi nyana zombe z'inkungu mumpaye mushirana ku ikanisa ryo kwa nyoko gira mwubake mushenwa makaro.
duhimana icubahiro. Haleluya. Abo ni bosigaye nkunda jewe, abantu ubwira ukabona ko barumva, ariko abantu wigisha bakafata agenda ngo arataye, ngo hari ibintu asize, ngo kuriya nuko atarangije teolozi neza, ngo hari ibintu, ngo biri yavuze yabikuye, ngo yabikuye, ngo ne dusohoka arabimbwira gukuntu yari yambaye, ngibintu yari ko yikora, ngo sikuri umukozi azamera. Uri umufarisayo. Uri umwanditsi. Duhimana icubahiro. Haleluya. Mureke dukorere Imana wa banesa sifiwe. Kandi umurimo ukomeye wo gukorera Imana nugukizwa kwawe pe. Niwo murimo wa mbere. Sokuja mwivuga butumwa, sokuja kuri afishe, sokugutumira, sokugira ministeri. Umurimo wa mbere wo gukizwa nukuba inyange mu mutima. Kwambara umwenda w'umweru aho baba batemera inyama amaraso ntagutonyangire. Muri abatwari hajya baza bakatira inka batemenya, wamara ukambara ipantaro y'umweru n'ishati y'umweru ukamuhagarara gutya, ariko ukaza witaza uturoso. Iki ni gihe cyo kwitaza uturoso. Utagira tashi. Haleluya. Uwo ni wo murimo w'Imana. Umurimo w'Imana si uguca mu ikanisa ngo ufungure irindi. Ako ni akavuyo wagize ngo kurakorera Imana. Umurimo w'Imana si ukuba pasiteri. Heya nukuri wose umurimo w'Imana. Uzi umurimo w'Imana nugushobokera umugore. Umurimo w'Imana wa mugore we nugushobokera umugabo. Uzureka kubikinani. Wakinaniwe. Shobokera umugabo mu izina rya Yesu. Uwo ni wo murimo w'Imana yeme. Nushobokera umugabo, nushaka uzozubwira pasiteri ngo nafunguye ikanisa. Pasiteri wamubwira ati mfite ikanisa nafunguye, ubu ndashobotse. Uwo ni wo murimo w'Imana. Oh, haleluya. Na Yesu yarabivuze ngo umurimo wa data ngo yantumye ngo nugukora icyo data yatumye, nugukora icyo ashaka. Uwo ni wo murimo. Mbonye umubyeyi wacu na mpepe ya mama Madame Colonel, ndagushuje mu izina rya Yesu. Somera hano mu gitabo cya Yeremiya ibice 2:22. Tuze kugana ku musozo. Yeremiya ibice 2:22. Kuko naho wakwiyuhagiza Shura. No ndagusaba papa. Banza usomeho gatoya. Usoma imbantera haleluya. Do pepe Yesu w'i Nazareti. Yeme ubu ngubu nje masigaye nkunda Yesu kabisa. Kandi ibizweze ibintu byo kubesha ibyo mbabwiye na makuru y'ukuri. Sigaye nkunda Yesu bitangaje. Sigaye nkunda Yesu bitangaje. Kandi Yesu yatugiriye neza. Ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari amadomo gusa. Yesu yangiriye neza. Ijambo rya mbere yarankijije. Ejo twageze hariya mu mujyi n'uyu wacu. Uyu ni inshuti yanjye cyane. Ni collègue mu buryo bw'igitaramo. Ngo arangize aravuga ati dufungure. Dufungure sasa. Noneho ikibazo gacabaye. Okay. Kankireke. Ati dufungure. Turafunguye byakweri kwe. Ngane wa Serende. Ngo turangiza hariya ku hoteli hariya mu mucyo. Bazanye agakaratasi ka fagitire. Ngomare kuzana ndakarebje. Iyo. Ngomare ndamubwira ati none uribuka turi hano mu mujyi. Tuza bamwungura baduhamagaye ngo batugurire amafunguro. Twashika tugasanga ni bane iwe na Rome n'undi bafite 5,000. Bagaza barurira 1,000 tukama twaruriraho tugataha n'amaguru. Kandi yeme umuntu udafite faranga azarya nk'ufite abashitsi munda. Ariko giye umaze kugira nk'amakuta uzusigara uhamagaza imbuto gusa. Si inzara zamigira ngo nari narajega udafite faranga wazibonye genda. Tiyosuye inzara ziswa kugukurikira. Ndabati
aya makuta nitwe tuwishuraje nawe ati ndavuga ati twabaye inkazana numva je sinzi uko mbaye kuko twabaye abagabo Imana Imana Israeli Jama du Imana icyubahiro haleluya ako kantu nukuri nawe gute je nande twada dushiki Burundi ati bakargaga na kadobari ari inyuma nbabarebera gasirimba kanyuma bare okay uzi ko twigeze kuva i Burundi n'amaguru tuje gutaramana bavuze ngo hararu mifite gitaramo kandi nabo bakaduhamagara ngo mutabaye muri iki gitaramo aba bagore ntitubashobora ntibagaza duhakubwiriza ariko baduha igisirimba gitandukanye cyane n'icanye nukuri kandi ndi imbere y'Imana kuko twaza dusirimba tuvuye mu mafungo y'icumweru ntakurya kuvuga ngo baraduhaye dusirimbe twagaza dusirimba ujya twitsa abagore ikiza kikwereka ko ufite amavuta n'abadamu nibo babiza ibibaza bakama umuntu akamakora mu ishakoshi antuka Yesu arakora nivyo hakika Yesu arakora kandi sinobabesha si ibintu byo gukora mu buryo bw'amapato siyo mpamvuga ko ndavuga ukuntu azayamakora ibintu byiwe gusa azakora ibi apana ifaranga apana amamodoka n'amazuru abizi apana azakora ibintu gusa byiwe iyo abona uri serious azakora yanga abantu batari serious Yesu abantu batari seriye mu bintu Yesu araba nico kituma yagavuga ngo abantu bataza bavuga ibyo bibarimo ngo ni indyarya ngo kandi ngo murabizi ko indyarya arizo zazinteresa iseseme nzobaruka Imana ntizigira iseseme ntizirya ntiza yicuguta ntigira brosada izigira iseseme ntiyogira inzoka ntibazayipima amibe izigira iseseme rimwe gusa iyo umuntu yakoze ibyo atazavuga cyangwa yavuze ibintu atazakora izama niko birizivuga gasinza amenye yo sesemi sindamenye yariyo ariko nukubanga Imana yashaka ko tuba serious mu bintu naratangaye Imana iravuga ejo bundi bishop yarampamagaye mu minsi yashize aransengera bese bari gusengera sinzi ko byari bigenze ariko ntiye nansengeye cyane sinzi ukuntu yavuze rugamba ngo Imana igiye kuguha imodoka yementi mufaka imodoka je nzambwira abantu ngo umuntu ukeneye imodoka ashaka akazi numara kubona ifaranga za mbere nushake uje kuri internet wandika ijambo Japan uzozibona zose utore mu ushaka bazaguha konti ushireho uje kwifata mu ambasa izo se ibintu zo gusengera zo kuyiriza ngo twirirwe tubwira abantu ngo mubonye imodoka mubwira abantu ko babonye Yesu ariko igihe bivuze nikikwereka ko igukunda warangize arambwira ati imodoka sawa ejo bundi ngera ahantu babagurusha amamodoka mbani tambukira gutya umugabo mwama ngo ngwina ndaje umuganda ati paste kubera kutazugura amamodoka kandi hano tso tuyagurisha tangati na mfite ino primo yanje yikorera ingi izigende yahita amavisi inza ngenda nifungura inza nyikanika nje nyine naje maze kumenya gushira mu bateri ngafungure pfu maguru muri moteri nzana mampuza amasinga ndabigize kuko iyo ufite ikintu gishaje niko biza bigenda ngomba kuyanganira abazimu noneho ngo arangiza arabimbwira ngo abimbwira ati okay ati kubera Imana wakoreye harakantigiye kukwereka ko ibintu yatangiye yabaye serious mu bintu byayo so koga abantu bamanya amasengesho harugutu tuma gufarijiyana mu gufashanya mu bintu byo kutubwira neza ati pastor yambwiye akajambo keza kugira ngo yisemene muve ejo bundi bamugaba ati kuyi modoka nda faranga afite ndabizi ko bazazitanga ariko watanze kimwe shaka nka 70% yamambira ngo uzumfita ngahe ntazo faranga mfite nta faranga ufite nankeya ati mfite imitwaro 20 ni $50 nizo ufite kuri mobile money ati zikure mu nzikuyemo zizana gendura mugobwa kwandikiresa guha imodoka kandi ayo makuru mbabwiye nayo kuri yamana nisha nta muntu urayikandagira wow pastor yayigendeyemo
ngoma ndambwe ati se urayingabiye cyangwe wewe genda nuzozubona udufaranga uzozunishura gahoro gahoro nutanayabona sinzokwishuza sinzoguhamagara wewe genda igura miliyoni 30 n'isi kubera umukozi w'Imana yabivuze. Amen. Imana irahari ariko ikeneye abantu bari seriye mu bintu byayo. Irahari, Imana irahari. Ngasoma papa dusoza. Kuko nawe wakwiyuhagiza shura, nubwo wakwihagiza shura sinayimenye, muraza kumbabarira muraza kumfasha. Shura niki? Dukomeza tubanze tukomeze. Ukagira n'isabune nyinshi. Ukagira n'isabune nyinshi. Ariko imbere yanje ibyaha byawe, ariko imbere yanje ibyaha byawe zaraguhindanije. Byaraguhindanije. Niko Uwiteka Imana Israeli igize gute ivuze icyane. Nubwo wakwiyuhagiza shura ngo n'amasabune menshi ngo ntushobora kwera, ntabwo turi abana b'Imana kubera ko dukeye physically cyangwa dufite amamodoka. Ibimenyetso zo kuba abakozi b'Imana si ibintu bafite. Oya ariko uzamasabune ukuntu yagize abantu bose babaye beza, nta muntu mubi kwa ikintu kigufura nuko amusanga naco gikeye. Kwisa ikintu kibiguru bingana cyane naco ariko ni cizo gifite amavuta n'isabune n'amavuta. Ushaka kugira ifaranga uzocuruza amavuta kandi ay'abagore kwa mawandika ngwaya ngo azakura uduhere two mu maso. Hari umunsi umwe nigeze kuba muri bise panja Kampala, umuhungu umwe arinjira ngo amare kwinjira arasenga amare gusenga yakura mu gikapu bazabagurisha imiti abagande mu modoka muri bise. Yamavuga ngo uyu muti bazavuga ingwara umuti umukiza, ukamuvuga ati uyu muntu ni Yesu wastibutse. Avuze ingwara kiza awurambitse mu gakapu atoye undi, arawuvuze arawurambitse atoye undi, haguze nkumu ngo arangize hari icupa yakuyemo gutya. Aravuga ngo iri cupa ngo nijya amavuta ariho igikakarubamba k'inyuma n'utundi tuntu tuduhuru. Iyo uwisize aya mavuta umubiri wawe, nambona ko abagore bose bunamuka muri bisi bamabina mukabara murebe ngo uza wisiga aya mavuta ngo duhere twese tugashira, ngo ukagira umubiri wawe ngo naturel, ngo ukagira ngo kandi ngo ukaza wumva ngo umeze neza, ngo ntuza wishima. Ngiyo wayisize ngo uzusinzira nk'umwana w'uruhinja, ngiyo wayisize arayavuze ukamubona umugore afunguye ishakosha agashiramo. Ndareba undi nangu muri bizi undi nangu amavuta maruduheri. Abakobwa banga inkovu yo mu maso, banga uduheri, banga ibintu by'inkovu zaha ku mirundi naha ngaha gutya uyu mutwe gutya, nico kintu banga. Ariko reka mbabwira ijambo duhe Imana icubahiro. Haleluya, haleluya. Habe nubwo mwobona uwo munyankora kabaha ayo mavuta mukaba inzobe mukamuba ngo pwa, umuntu ufite inkovu ya kera igashira, iyo ku mirundi ikarangira, aho bamutemye kera hagashira. Ibyo Yesu ntahabibona. Yavuze ngo nubwo mwakwiyuhagiza shuru mukihwagiza ngo n'amavuta n'amasabune ngo ahenze, give ajya yose bazababesha ngo bazamara utuntu twose najya yandi ya kera. Hari akantu nabonye ka publicité ka Omo, abana bakamakubita umupira akamayigaragura mu gondo kera kamagira cya akamayambura agapira karumwereka kamakabura gondo gusa. Umugore akamayirukanga akakamwambura akamayirukanga wica yashika mwakopoka mu akamagira cya kamagakuramo kose kamagira cya kakamaka umweru kujya kare kameze ku ruhande bakamandika ngo Omo. Iyo habe nubwo woyigura iyo ngiyo bakaza bakudumburiramo buri gitondo ngo winuka ucya bakamandika ngo Omo. Yesu ntaza kubona. Haleluya. Habe nubwo twakugirira robine ukazuyigendana n'abantu babakoza muri biro mu mujyi ariko abantu ntibababona ariko wowe ukagenda wawoga, Yesu ntazokubona. Ukamugenda n'abantu kuko Imana ikazitwereka ibindi ntikutwereke ariko ukazugenda wawoga no mu nzira.
bamwe babakoza abandi bagusiga tuzoba mwiza ku Mana keretse ubaye mwiza icyo tuzoba mwiza tuzoba mwiza ku Mana ngo nubwo twakwiyuhagiza ngo amasabune yose ngo ariko ngo turi babi ngo imbere y'Imana kuko ibyo tuvuga sibyo tuzadukora. Luka ibice 16:20 Yesu yigeze kujana n'umugabo nako umutoza kora yigeze kujana n'umufarisayo mu masengesho. Aragenda baje mu masengesho ngo bashike umufarisayo yama ajankari ya gucyantu baza bahagarara harya habura biza Yesu kazamagira cyo ngo ndagushimiye Imana ikubita ku gituza ngo kuko ntameze ngo nkuriya munyazi ngo urabizi ko nzayiniriza kabiri mu cyumweru ngo kandi ngatanga kimwe mu 10 ngo kuko bikwiriye ngo ikindi ngo urabizi ko nkubaha nubaha n'amategeko yawe unsubise wa mufarisayo wa mutoza nako wa mutoza kora ngo aragenda ngo arunama aravuga ngo Mana ntibikwiriye nuko n'amaso yanje sinayirambura nareba mu ijuru ntibishoboka sinareba iriya mu ijuru ntibikwiriye ko noreba mu ijuru wa Mana we ndi umunyabyaha ndi umunyabicumuro ndi umunyakibi inza ndenganya imisoro nkiba ruswa ibintu byose narabi ndagusaba ngo mbabarire nciye bugufi imbere yawe Bibiri zivuga ngo bombi ngo bavuyaho umwe atsindishirijwe undatsinzwe bakivaho ngo Imana yamuvuga ngo kubera kwicisha bugufi kuyu mutoza koro kubera kwemera mureke twemere mu izina rya Yesu kubera kwemera kubera kumva Imana mureke twumva Imana mureke tureke kumva ibishusha tureke kumva ibisirimba umuntu agasirimba hana agasambana ibyo si ikibazo cyo gusirimba timukaza mukigira ikibazo n'ama etage no kwerekwa ibyo ntibikaza bibagora umuntu nagukuba ntari ngo afite icyumba cy'amasengesho yokora ibihigo ukava ku Mana ukagira ngo kandi yaragusengeye warabonye akazi ico naco gitaha ako kantu gatanu ushaka ukabwira umugore wawe ubwira ati Bishop Karega yavuze ngo umuntu yokwerekwa Imana ikamuvugisha agacinka amabere gucinka amabere mu Kinyamurenge n'ugukora ibidakorwa umuntu yosirimba gwe twasirimbanya tabuze twasirimbanya bafasha abana ku ngufu ejo sinijoro so bari kumbwira babiri baguye bari hano ariko tuzaje no kumubwiriza desa kwaba ari ukwikunda Imana yozotubaza tibaguye tibari hano twasirimbanye twasenganye bagaza berekwa umuntu satani sazarasa uzoreba mu ntambara ntibaza barasa abasirikare gusa baza barasa abayoboye ingabo nini nkakuriya kwa Gwigema niho baza barasa mu ntambara kiri antwara igihugu niho baza barasa ntibaza barasa ku aka escort baza marasa afandi nibo baza barasa abandi basirikare bamubuza amasasa akagwa ku bandi nubona wewe satani izijari babandi yabuza abanyamwuka rero uza witonda mu bintu witonde mu bintu bishima Imana ntakindi gushakaho ntigukeneye abakozi b'Imana bagusura ntigukeneye ibindi bintu binini irashaka umutima wawe Imana irashaka nguzana umutima wawe izana umutima wawe irashaka umutima ikeneye umutima wawe Imana ikeneye umutima wawe sister Imana ikeneye umutima wawe mama Imana ikeneye umutima wawe ureke ibintu byo kuvuga ngo nawe wabaye umuyumbi ubjihorere abasirimba basirimbe nawe nubishobora gusirimba bamwe ibintu bibiri guhesha Imana icubahiro kwirukana rheumatism isukari ibigwara byo mu mafi nuzoza ubona ufite ikibazo cyo mu mavi woshaka ubumuyumbe byihuse kuko bizaza bigufasha kuvuga ngo uzawirukaga bakazana bahari bizemera nabe ariko mu ikanisa zazagira ngo wanezerewe Imana icubahiro haleluya ariko irashaka umutima wawe wobikora utobikora woba ku gitabo cy'ikanisa utokibaho wokundana na bishop mutokundana irashaka umutima wawe Imana iragukeneye
Imana ntikeneye lisite, ntikeneye igitabo kiriho abantu, ntikeneye amaturo. Ni wowe uyakeneye kuko uyu muriro nawe uzoza ukoresha, uzoza utanga amaturo bakora isuku umuntu. Utange n'ibya 10 kugira ngo bagume batunganye ibintu. Nutabikora muzoba ahantu handuye. Ntabwo ari amafaranga ya pasiteri, kuko yaracara umugabo wo gushaka amafaranga muno. Habe na diplome yiwe yenyine. Nanje ubwanje ubunyine ndetse muvuze ngo ndareze ibintu by'Imana tubivemo. Murabona ndakagabo kubura akazi. Habe ni imisaya yanje yenyine yompesha akazi. Ngatwara rukururana. Barabahungu abasomera bazaje kuzana essence mwambasa, njewe nzi gutwara amakamyo. Ninde mutunza. Ariko mureke dukunde Yesu w'i Nazarete. Haleluya! Abantu batazaza bagira ngo none ngo abantu ngo arukuntu bifatiye abantu ngo baziritse abantu ngo abantu baraboshwe. Oya ye nukuri. Nta mawazo yanyu twafashe. Nta mawazo twafashe. Ubwenge bwa ugenda uzobushire ku ikaratasi uzugenda wabusoma. Ko turakorera Imana. Malaki 3:2 hanyuma dusoze. Malaki 3:2. Malaki 3:2. Mwumva ijambo ry'Imana bavandi, ndabakunda ukuga ndabahawe none nzosura mbabone. Bishop atantumiye nogera hano gute. Ngenzanyo nande. Kandi tuzohurira kuri kaminuza. Nta handi handi tuzohurira, tuzohora ku isoko sifite gucuruza. Sinzotwara ubwato, sinzotwara basi ngo byenda nzogutwara tubonane. Mugize umugisha, ndababonye namwe murambonye. Nimukomere Imana amasha. Nimwumva ijambo ry'Imana. Ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Ninde muntu uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe? Kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka? Ninde uzobasha guhagarara yemye ku munsi azoboneka? Kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi. Ameze nk'umuriro w'umucuzi. N'isabune ya benshi. Ameze nka kurya kw'isabune y'abameshi. Amen. Amen. Ninde uzobasha guhagarara ku munsi we? Ninde ngo ameze nk'umuriro w'umucuzi? Wone umwami wacu Musa azaza. Ndio. Ngo kandi ameze nk'isabune yaba azoza yeza. Bavandimwe nshuti, bashiki banje ba mama na ba mama wacu, bakuru banje, bashumba bene data, bavye inkunda. Mureke ibyo tuvuga hano, umwanya wacu dutakaza tuje gusenga, ibyo ikiza gituma dukora mufuko tugatanga kibe ino mu mutima, Imana ibone ko ari cyo kirimo. Imana ibaho umugisha, nimwakira ijambo ry'Imana. Amen. Twongere ijambo ry'Imana.